Paimbestigahan karon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG kung duna ba ipahamtang nga administrative sanction or unsa mang disciplinary actions batok ang Davao City Mayor si Bastian Baste Duterte. Kinihuman sa pagmando nini sa paglabay og basura at ubangan mismo sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR 11 human sa pagsirado sa landfill sa barangay New Carmen, Davao City. Mato pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro gisulti ni DILG Secretary John Vic Remulla nga magbaton og investigasyon kalabot sa nahimong mando sa mayor. Atong maminapamahayag ni Attorney Claire Castro. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito. Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. Pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya. Ning pagsibya, wala pa gipagulang reaksyon or pamahayag si Mayor Baste human sa maong lakang sa pagpaimbestigar sa DILG.